Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin, kagayem. Mapadayawan kami manan na mga parang iti sabali pa pakasaritaan, dito'y programa tayo nga unay daytan kaka. Ngam sakmay na, kablawan ken pagyamanan da kayo amin, iti naayat apanang tarabay yo karag iti amin na drama ken vlogs tayo, dito'y Jor Drama Tips TV. Maripod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapawluan. Bawal kano. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Mingbing apaw. Isardang maulad cellphone. Agad adalak dito'y cellphone, lolo. Anya? Kano pa sig games kada ML kada dinadakas ti makita dita. Andong lakay. Demon, paggagatulan na pakibiyangan day taapom. Mind your own business. Unay daytan kaka. Kaano pa'y nagbalin ka akong sintidor iti dakas, bakit? Excuse me, Andong. Sanak akong sintidor. Kung saan adakas ti panagadal. Kitam de tata. Daya mat agadala cellphone ti tamingin na. Dayta nga ron apom. Dita social media, tinakasursurwan na nga agingles. Apok, itiraman dagiti English ana sursurum iti social media. Iti kasta, mamati ni lulom. Wan Lola, what are you doing, Lolo? Give me some ice cream. Oh, nawatam. Islang daytan. Why? Ice cream tinaawatak. Kanyat nawatam may papaniti ice cream. Di kahit asawan timbaga ni Bingbing. Kat idyan nan ti ice cream. Langit kendagamot ti kadayuna. Una daytan kaka. Apaya kas ti ugali mandong. Anya nga ugali mo ti bagbagam isang. Kundi parit ka kinibingbing nga ag cellphone. Katag cellphone kamat. Amok nga aramatan ti cellphone. Si kalati may mayat mat. Diyak kaya tatila makikita da adakas iti cellphone. Awan mat ti makitak adakas iti cellphone. Uray ti aputa awan ti makita na adakas. Dagiti mo la para ubeng ti buybuyaan na. Daytay for kids only. Amaga mo no si katag buybuya iti daytay for adults only. Unay daytan kaka. Na. Naglanggong dagito yan a babae. Ay, nagalastik to'y alangada. Uncle, kasta oray mo ti panang buya yu ti cellphone niya. Kasla nakapatpataglauna ti kitaan nyo dita.
Ha? Babae mo ta nakabating suot na kita. Pag-aayat yung gayam, tikas tanggal. Sabagay, uri siyak kat di ah. Ha? Tsakla pagtatak ko na nabuybuyan na kita. Di mamuaya. Bawal tikas ta buybuyaan. Bawal ka no. Kat no itay pa yapalpaliiwan kayo, angkal. Nagpaot ti panang buybuya yung karagiti babae ang nakabating suot. Mawatan kayo matkit di. Tane, nakaayat mat ngamin ngagpaiso abibuyaan. Siskalaga, linak man niramraman. Ha? Kat no, iso ti buybuyan nyo ano sang putak, angkal? Lera na lang mo't ang iso ti nagparang iti cellphone ka. Iso nga rin nyakar ko adagaw si tayo nakita ka. Nyakar ko adagaw si tayo nagparang dito screen ti cellphone ka. Masurunak ka na iti kakasta, babae. Hipokrito kayo mo danggal. Kampay idi kat masuron kayo. Ngamgayang, iliblibas siya aboy-boyaan. Marabis kanto pa mate. Ha? Unay na itanangkal. Lumangag niyan tim dagit ang ibagbagam. Armalay tinlak tumanay. Ha? Unay na itan kaka. Oh, apayakit kita enak nga agsil-cellphone andam. Iparit mau. Anday bagbagak aya. Rumbeng laeng nga bay anak nga cellphone. Tauray si kakat agsil-cellphone kamat. Dayta tinarigat ken ka. Takon didilaw ka kadagiti makitam nga agsil-cellphone. Dagiti makitam nga agar-aramat iti social media. Ngem nakarkaro kan sapay mat ang mga aramat kadagita. Awan pala timbagbagak ng nakaado ka manan bakal. Day takot tirigat na ken ka. Kung didil daw ka, inton si kaamot tinabulta, siyak man ti pabasulam. Apay akas ta ka andom. Makatitilan ka armalite mo. Panawan ka man langan tapno makay na natilapayag ka. Oh, naydaytan ka ka. Anya manan day tabuy-buy ha, mapaw. For kids only dayta, lolo. Saan na for adults? Isumay. Anya for kids na ita. Ginamatan. Kan pinaltugan, lolo. Ngam ay ayam laeng. Ay. Madi na kita abuy-buyaam. Kinaranggas na kita. Uray da kayo mat, lolo. Nakitak mat jay. Buy-buya mapinaltugan kan pinasabugan. Kan nagadupay tinatumba. Ako na jay apaw. Damdamag ununyaws. Imbag pa'y kanyak at ay ayam laeng. Jay buy-buyaan nyo kat pudpud no pasamak. Unay daytan kaka. Anya dinadaron ko buy-buyan nyo, angkal. Awan mat. Uray diyo aminin, amuklatan. Tagaray. Madurugan manan niya antim nga uray awan nakita na. San kay ngaminan nga cellphone ta dakas na ita? Kastamat isang kay bagayaw. Ay, unay daytan kaka. Kastilangan ng kal. No kaya tiyaw. Mapantay langan agbuya iti kasi iti mabuybuya yu iti cellphone nyo. Anya ti kayat mo asaway. Mapantay langan iti club, angkal. Personal pa ya makita yu na kita. Mandi, dagas na ita. Bawal. Bawal ka no. Kay kayat yung tupay kit din no makita yu mismo. Di nakman sulisugan, Richard. Pumanaw ka ti sangok sa talas. Unay na itan kaka. Kasla dapat padaanam tatang. Sino ko man ti padaanak? Diyak amo kada kayo Langgong kamat biron. Sino kumamot nga ti padaanak? Kitain nyo ngamin ti cellphone nyo tatang nga kasla dapat padaanan nyo. Kasta ka siguraw. Abangan mat, nadalalaki apan padaanam no kasta kita-kita am ti cellphone mao. Ala ni tatang, tilay bagbagana. Saan mo tapod no?
Apay nga raw nga isaw ti bagbagam kanya. Ngamen, tatang, sabali tay normal akitaan laang ti cellphone. Sabali mo tay kitaan akasla dapad padaanan. Ay, saan nakman nariribukan si Kabiron? Kakid di agkita dita ti matrabaho, tayo supe malpas. Agi na naakmuton at tatang takalkalpas ko lang na ginaw. Sige, inka ginanan. Sana sakti umay mo sipsiputan. O naidaitan ka. Nay, ada ka mo manong Richard. Sumip nga ito na. Anda pa pananmingan ang kalandong. Sa di no manong. Di ka nagdamag for the boys na dayay. For the boys? Wad mo, Inom ka di manong Richard? aglalawak dita na. Da kasamot ti pangawawisam kin ni tatang. Adamot nakam ni tatang mo beron. No dakas ti pangawisak. Adaken ko anang agkad-kad. Anya? Nagganas ti agbuya niyang kal. Why? Ang made. Dakas dayta. Dakas ko na yun. Nalpasan yun tinapan nag-night club. Solisog kantumat nga may Richard. Nay, di kayag pabaso lang kal. Tadamot nakam yaw. Nagmadi kay kuman idi inawis kayo. Makapainggan yun to, mati style mo anang ibaga ka ng yawas. Talaga mo makapainggan yaw. Mapantay tuman kit din Ay, sana. Diyak kaya tayo, reaga nano ka. Oo, imposible ang kal. Jackpot yan. Kanay, nagsardang kayo payamang nang. Sang katalyaw yung tinaggapuan tayo anay club. Unay daytan ka. Napnapan ang matandang. Nitala ang karuba. Anya akaruba tinapanag. Dita ayan da Richard akaanakam Rabrabi napan ka dita. Anya aga pungay. Awan mo't paskin na. Ay kat inyawis na mo't atay. Iduldulin na nga state side. Sa nangalay ti naimas sa pulutan. Maawan ti panagraum ti tao no kasta ka. Bayan bakit? Tano agawis pa'y maminsan. Sikan ti pagdesisyon na. No adda na mo. Sikat ti mang desisyon para ti bagbagen. Saan na sa bali a tao? Taam mo ti dakas kung saan. Malaksid no agin didaan mo ka. Unay netan ka. Cellphone maran, birawn. Nalpasak mo na naglabatatan. Agin na naak mo na. Kahit cellphone ti sangwang. Pagin ina na aklaang mo tatang. Maday ti ag-Facebook ta pakaalan ti inarim na ita. Unay daytan tatang. Kagpasumat. Inton kwan, awis na itan. Inton kwan, koyog-koyogan. Inton kwan, anda masikugan. Unay daytan kaka. Isa bawal ti masansa na Facebook no social media. Tatang, bawal ti social media kadagiti awan nakem na. Ngamno kas kanyak nga danakem na saan abawal. Apay tamang isuro ka. Ibagbagak laang mo't atatang. Taado di ti kundi dilaw. Ngamisuda mo't gayam ti mga aramid iti may kaniwas ngunot ibagbagada bawal. Na. Siyak ka na ti paspasagidam birawn. Awan tim bagbagak tatang. Da kayo tinang ibagay ti dayta. Unay daytan kaka. Cellphone pa man! Natinagan. Sika! Ama nagdilaw, kadagitag pis-pisbaw, kadagar aramat iti social media. Sika matadadamang usar. Agboy-boyak lang iti damdamag. Takno amok mo iti damag no. Mapaspasamak iti aglawlaw. Anya? Narigat mo't bakit? No agdisunton iti ulo talag iti paputok. Kat saan ta pa lang amaw nga dagayam ditan. Pagpambar mo akanayon day ta balita uno damag.
nga matiltiliwan ka andong. Anya ko matiltiliwam kanya. Oh, ag like kada ag heart kapay kada giti naka-swimsuit dita babae. Akas kada nakasurpan dita. Agasam ta saan la like heart pay akan ayon langgam. Anya, adaya. Oh, di kan aglibak. Nakita kiti cellphone ni Biron, edi nagiskanak. Ay, unay daytan kaka. Padam ni bakit rites kan bakit indang. Naglaing da sumao. Amang dilaw kada kita grills kada blablag. Inton kita amti account da. Napunugay mi ti pasig a reels kada vlog dita. Padam da gijaba bakit? Sana ka kasi bakit? Nakaaraw na ganyan. Ora ti messenger ka pagpalastugan ra. Kore si kamet. Jaklag tagtagaray. Ta kababain ti lakay kan bakit nga griray. May papanitawan sirbi na banag. Talaga akababain, bakit? Saan ka kit di akong di bawal iti Facebook, wano YouTube, wano social media, no, adamot aramid mo. Unay daytan kaka. Maawan ti panagraum ti tao kan kanukasta ka. Unay daytan isang. Ulito ka, di ka kundi dilaw, kundi bawal, no may sakamat. Tas si kaamala ti pagbalat kan dagiti dildilawam. May, nay daytaan kaka. Uncle, ilibre kayo itong rabi. Mapantayo manon iti club. Adu ti agkakapinta sa dansarita. Ay, oray anya ti bagbagam. Jak kayatan, Richard. Mapan ka siksika. Inak manen sulisugan. Ay, awan may kapis kayo ng kal. Da kayong tulang ti sana makabuhay at nagpipintas ng exhibition. Naggana sa buyaan. Isa mapantayon itong rabi angkal. Anya nga ti aramidin lagi jay dansar. Jak ibagbaga tapno umay kayo angkal. Malipatan nyo ni katugangan nyo kani bakit yun no mabuya yun ay jay. Kasta ka day. May kayo ng kan. Saan. Hindi na kisulisugan. Agawit kan. Awan panawin ka nagta kakasta abanag. Diyak kaya't kunak lang arodan. Peryaw. Nasaya at nalapdam tibagim tatandong. Nagsaya at no ag-focus tayo langan. Iti panang disiplina iti bukod tayo abagi. Ngam tay dildilawan tayo ti sabali dita. Ngam da tayo matgayam tay makadada. Ditan gagayem tinagibusan. Ti pakasaritan tayo ita ditoy. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.